شیخ صاحب دیکھ سوال یسن سوال شن کہ یک اگر بزرگ مردم آج اس سے رمضان 5 روچ بداری 5 روچ بعد بیماری انچی بیماری بھی کہ آج اس نے قابل علاج نہیں یا ڈاکٹر کچھ تو روچک بد جندے صحت و اسا زندگی اس مسئلہ تو آپ 5 روچانی کفارہ ہے بدا یا کہ زندگی برچی کے باقی دیم رمضان کے اچھے پہ کم. جی اللہ رب العالمین قرآن مجید تھا بیان فرمائنی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین و ہما مردم ہما کس کے روچک داشت نہ کنا یا روچک بم پر تکلیفی و پریشانی یعنی آہنی واسطہ روچک دارک بے انتہائی مشکل ہیں. یہ مثلا ہما بیمار ہیں کہ آئی ڈاکٹر گشیشی ہچ وشبو گے امکان نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما اے حدیث اے آیات چیرہ گشی هو الشیخ الکبیر والمرأة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مکان کل یوم مسکینا. امام بخاری حدیث روایت کو تا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرمائنی چدا چی مراد ہما کماش یا ہما بیمار پیریں جانے مردیں یا جانے کہ ہنچو بیماریں کہ روچک داشت کت ناکاں آئی روچک دارگ امکان نہیں ہر روچے بدلا یک مسکین بوارینی. مثلا یک ہنچیں بیمارے کہ آیا ڈاکٹر ہنچیں ڈاکٹر کے مسلمان ہے ڈاکٹر آیا گوشی کہ تائی وشبو گئے نو اے اندازہ امکان نہیں کہ تو دوبارہ روچک بے یعنی آہی بیماری روچ مروچ دیما رو گائیں گنتے بو گائیں یا وشتے بوانے ملے ڈاکٹر گوشی اگر تو روچک بے تائی بیماری بڑی طرح گیشتے نقصان بھی گڑی وڑیں مردم پدا ہوتی روچگانی بدلا مداری بلکہ ہر روچے بدلا یک مسکین یا ورگ بوارینی. مثلا رمضان پورے ماہ 30 روچے بدلا 30 مسکین ورگ بوارینی یک ٹیم یا مثلا توری یک روچی 30 غریب دعوت بدا ناہاری یا یک ٹیم ورگ ہم بدا یا 30 غریب بلوٹانی شپا شامی ہاں یک جاگہ ورگی بدا خلاص 30 روچانی بدا کفارہ بھی. یا ہمیں وڑا یک مردم گوشی مثلا میں ورگ کشک صاحبہ کے مردم بچاری نیم سا تقریباً کلو نیم پورے ماہ چنچوبا 45 کلو با ہمیں وڑا گا تو ہاں نیم بکنے 22 کلو نیم یا 23 کلو ہمیں اندازہ یعنی مسکین ہے کہ پیرین ہے یا غریب ہے کہ بیماری حالتا رستہ واجہ جنے آدمی آئی وجبوگے امکان نہیں 15 روچانی بدلا 15 مسکینہ ورگ بوارینی یا آہانا ہمیں کلو نیم 15 روچے 22 کلو نیم با آہاں یک غریب یا دن شر یا تقسیم اشکن شر ای آہانی روچے کفاریں.